Sanjay Bangini Sami Kacherong Harpi, Aprangsi, Birta Thepi Arjuita. Long Tokadim SOPD Scheme Pen MLA Dr. Numul Momin Arideng Long Ekesom. Amri Chintong Ahawar Kilang Pada Joini Toa Kaselam Amuke Bangde. Jilang Solong Ihumatrok Humnia Garia Pan Kepatong Tikang, Ningkan Ketomau So La Penasar Pia Renga Hukisodun. Bom Tipen Bom Kuru Arni Lockdown Chotki Korna Keso Khangone. Karbi Anglong ta lockdown kang hap kenang sot pusi cerok to katung ningje try. Jita ningti along lekiti pualam kike ahok kali pusi jodu dai meri lepen ronga sa tum ke jong. SOPD G Surihini Rakwe Sir Kepen Surihini Ra Inkoyaningka na Farman Borpothar PWD Road Division Kaparloangkang Long Trok Adim Towar Kesalam Ponjiaphan MLA Dr. Numol Mominarideng Long Ekesom NH39 Pen Eastern Karbi Anglong College PWDIB Surihajan Pen Manipuri Basti NH39 Surihajan Daily Market Pen Kothalguri NH39 Surihajan Chariali Pen Bhetagaon NH39 Chariali Pen Old ND Road NH39 Pen Thongnok Bay High School Number Adorso Highway Alongsi Bangso Scheme Panong Pon Pinilong Ekesom Mamailong Raju Timung EE Borpothar Road Division PWD Probhat Bay SDO Surihajan PWD Road Division JC Pathak Abarin EM Lokhiram Rongpi BJP Surupothar Mandal Committee Amaipu Philip Teron Abarim BDC Renuka Timungpi Abarim BDC Kalpana Tisopi Bipin Indowal BLCC Chairman Pen Chenglok Kethegidingatum Chetongdun Contractor atum akam ta pamesen nangji lapen aporateng akam patang pon thek nangji pusi MLA Dr. Numol Momin ketherpon Amri Chingthong Aratum Kereng Ia Chethi Ulukunchi Umpanai Pen Nili Atowar Henlo Bangso Atowar Chiklojon Thom Ansi Dolang Repairing Ketang Bonsitame Asai Ke Oi Ajoine Ningduk Meme A constituencies Hini Aradatum Thireng Jenga Sonsi Mandelo Sawai pen lang erdangadak setame gari motor chingthang ver pusi pherangke aphan hemkonglong katebaratum chethan 3 মাহ লকডাউন আগতে এটো কমপ্লিট হৈছে ৰাস্তা মাৰ্চ মাহত এটো কমপ্লিট হৈছে কমপ্লিট নহতে এটো ৰানিংত যদি অৱস্থা হৈ যায় আৰু পুনৰ এটো টেন্ডাৰ কৰিবলৈ আৰু 5 বছৰ পিছত 5 বছৰত আমি মানুহ খসকাইব নোৱাৰে এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব তাতো আমাৰ আপতুম লৈবেটো নিলিলুকে আমাৰ দুইটা সমষ্টিৰ পৰা মানে হাজিয়া কৰে আৰু এই ৰাস্তা যদি নাইকা হয় আমাৰো হাজিয়া কোনো হেৰি সুবিধা নাই তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছো যে তেওঁলোকে যদি হিটো ৰাস্তা বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি বিল দিয়া হৈছে তেওঁলোকে আৰু এবাৰ পুনৰ তেওঁলোকক কনেক্টৰক আৰু এবাৰ বনাই দিব কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো লাসনসি দুৱাৰ আমলা কনস্টিটুৱেন্সি কেপাৰলোপন ও গুৰিপেন তোৱাৰ কাহিনুকে ৰাথেক ফ্ৰংলো সেটামে ইনুট নাট্টা তোৱাৰ মেসেনাংজি পু কামাথা আবেদাৰা জক সৰকাৰ পেন্টা কেলাংক্ৰাং আসনসি মানদে লাসনসি উলুকুঞ্চি সিনানি লাপেন আমতেৰেং Ada katowar kahino ahir dosak anpin puta gari motor katewaratum than amri lapen chingthong hini a constituency arlo non kedo bom IMAC lapen EM atum henlo kilang nangji arpukedo rad atum ke sarkar aphan towar chulang chotlo lasonsi rad aphan pachong hong ber poma election hot campaign along lam ke than I arisim cheplang det poma puta kithegiding atum pherangke aphan Arju Non Kidobom Karbi Anglong Autonomous Council Asong Japo Atumpen Rat Akar I Ateng Awar Site Pipu Lote Chujor Lapen Chulang Pendang Lok Kidam Kewang Joy Ke Longpo Lapen Rat Atum Ning Ing Sampo John F. Kennedy Inut USA President Kaningje Asonsi asks not what your country can do for you but what you can do for your country Bangso Lampen Ajo Karbi Anglong Autonomous Council Kachari MAC EM Pendang Lok CEM Anta Bangso Alampen Munthi Dampami Asonte Mesenji Pusi Chuning Riponlo Kumpanai Pen David Singh Teron News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Kedamtang jakong sirkep arni thekara paper long inot jiten ingti long lelam ki puthak ke hoy damalam ke ahok kali pusi pini jodu daimari lapen ronga saratum pherang ke mai ke phalong chepaklar pon Judu doimari along le binong alang GCB pensi long clan la so long le la pana nie long le long si la se rara phan to wada nahi bu se rara phan la se
la so towa ke bonai pi la si alang hala in longking tia hem along le along ke phodam asi phodam de la ke hala dag do la ke kenel do la alang tum la so kenel along anta pa phom de kabli rong ha rong dona rastami sorge gambra dolo rong asal dolo mekal asal chingthong asal gote dolablo alang pan la si la ke alang tum la ke ai chatta alang long le long ke pa phodam bang ma se ave Juduram ye jiten along le kici. To am la fa lam ahok tek alam kali. বিভিন্ন মিডিয়াৰ দ্বাৰাই বা প্ৰচাৰ কাৰ্যত লিপ্ত হোৱাৰ কাৰণে আমি সংকিত হৈ দুখ আৰোপ কৰি আজি আমিও প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি হিচাপে ৰিপ্লাই দিব খুজিছো Luni e aro ke parlo tekelang juna hawar no pak kharadung kedo kaboli ronghang arong inut jiten ingti longle kithi puke ahokali pusipu lapen pu rong asar tum ke jaya tengke jiten ingti awat adur ke memea jok rong penta adim aklong long dunde pusi ningje la sotowal rat tumda nahi busi la judui doi mari ke lasi la sotowal ke bonai pi alang tum ke lake ke paham chapat lake ichet alang long along le dam de dong mukak pen long kiram teron Newsfast Karbi Anglong Pirthiadang pialong COVID-19 awur ki thura jok bethalang so Municipal Board angkang along nitro apartment lockdown inghap lapusana por hot Karbi langpi hydroelectric project adem anghap kethopon ajok penang anadim ahawar langkang lumpen ajok hemrit penan parta katiki ason kana hok thekpon long seta sarkar hin pen kapang dakpon ghontain koirapli langkang lum adim ansi relief pipon chotji pusi pangdakpon seta lang akung ari kedo atum sai kachutiki kachu e kachu som katiki along bangso alang ketho anta akana hok dundo o alang litum hormu hortar kalukson pena kedang lok bi phap kelong janong pusame kachirim dun un e pena jok pen an kalukson dolo pusi alang litum pen than pon lo asi Karbi lang pia dem ke thopena jok pusi labang so lang ke the mate la puson pusame alang litum chetong nang lo akisum phonang lo lasi la paan hormu hortar kalukson pena jok pusame sarkar hin pen thangnat akera bawe mantune pen sanglini linthom pichom chom anchot pusi alang litum pen pachini pon asi kebang gilang apor hot pusame Sarkar atum pen na humri pen ke putu chakora rp maisam ran habe arong kharopinda tharve abi inghin langso hongkra mahabar kedo atum langkang lumpen ajok akisung phonanglo lasi Karbi Anglong Autonomous Council along kacharipon kethegiding atum pen akirap kipi pon jiaphan kisung ke pho arada tum pen tuning ripon theng the sok su nempo anta lokson na lo la patai pi pe no nam pe pinyang ya we de khangyang lo yo ante la kedam tang apor pen non tong thema mate apram pen tong thela aprang ma sig the lo apram pen non sig thedi non sig the mu chol ante sarkar atum pen nang tum phan la thitimiti ka lukson phan pine nang pima nang pipe ni tum phanga jar pi ta na pi pe yo ko sarkar ta nang ra pe ante nang ka homri nang kelang nang ka homri la pusan e doma be ka humri ta be lo nda ke ka humri ta na humri yong yong ke long de ke ante non por manang kopi logi pupan nang lipen non ni hian tam nge ni tum ke lukson tu ong la pol da ke arnim tham the da e boy vesin nang tok plot no da ke e boy oi ja ba ja da ke wot hadlang supen rajen ronghang mohor nebang protap ingti kathar Newsfast Karbi Anglong Karbi Anglong hawar longta COVID-19 abur ke bar joini council lapen kasa stadium compound containment zone binanglo lapen arniwangta bangso ke so phainang bad bom pu joini dima hasa west Karbi Anglong malom angke lockdown inghapone sita is Karbi Anglong mate dipurong supialong abangke lockdown kang habji phan patepeksi hithiarlo gari motor juipunsi muni hapu guwahati rong supialong ke lockdown kang hapha derapi puthor arni ke pabaji si chisik bom dotanglo lasi dipurong supiarlo administration ahin pen mas ka chikupke atuma phan adai endun chotke COVID-19 keso khangune lasi lockdown kang hap kenang sorlo kalipulote bangso keso nang indang bomji athe corona keso pen chingui kungalong si dipurong supialong ke dolang pu honthemi news text report Newsfast Karbi Anglong Dipu Municipal Board Ward number 5 Kaparlo Lurlang Solong Hithi Roibhom Kuruarni Kapadoi Hithielong Kapamat Ponsi Thekponlong Bangso Hithi Bhom Kuruarni si Pado Ponsi Ladak Ongdungatum Han Parvo Pendanglok Kaprek Ahor Muanta Kelong et Adim
Lason Mathapon Sidifu Municipal Board Chairman Rakroy Hemadung Lapen Alang Chairman ang hoy kedeng chengpen dode sangse asai kikhemajok pinilur langso bhom khurua hitkelong kido kethak adim pendanglok arpong ajonta color pen PSRP amangsi pavit pon Jongdami Karbi Anglong angkang pi prek jamadimta lason hithi rui arni hithi ahem dolo sitame nonamat ke lur langso bhom khurua nia hithi henlo arjikime puta ongdung aratatung pen jethan pon Lakedifu Municipal Board Chairman Rakro Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangangbong Kacepaduk Pik Ajoklo Puta Penang An Kithikidingatum Ningje Pon Difu Pen Sondon Terang Report Newsfast Karbi Anglong Kedamtang Bhomtarni Madhya Pradesh Arlo Rewa Longkapang Nipon Ultra Mega Solar Power Project Prime Minister Narendra Modi Arideng Pen Ing Pupon Bangso Project Lake Asia Angkang Pipen Kethenai a Project Lopusi Pachini Pon PM Narendra Modi Bangso Project Kang Puhut Lam Theke Jai Atengke Noning Koiraisi Century Ahot Solar Energy Ke Kemesen Energy Lapen Ningche Theklong Energy Loputa Ningje Lapen Bangso Project State Asia Phanchot Kali Somindar Angkang Aphan Athe Laso Project Foundation Ajok Clean Environment Poputa Than Tinpur me Karbi Anglong ahawar Merihing Kileun e Inglong atok anomalom Bangso Project Along Kithikidingatom Warsai ke endun pen Chirok Tokedo Kinang Sotlo News Text Report Newsfast Karbi Anglong Non malong so phan bir tang ton sina Come one come all TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate Difu Manja Road Karbi Anglong Assam For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes including all genuine spare parts, accessories and servicing facilities and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000492143 or 8472-039-605. Bukulia Police Station angkang NH36 Atowar, Manja PS Pen ke Parlo, Kilometer Krihini Anupam Nirman Private Ltd, ANPL, Company Athengno Jilang Soalong Pinyanar Lopor Phaisi Apor Ihum Guwahati Anat Kedambom AS 25DC2760 a truck Tata Mobile Truck AS02CC 3578 Lapen Ihum Indian Postal Service a truck Pumni Apan Kapatong Tikang Pidajok Inut Tata Mobile a truck Katiwarabang Rajas Phangcho Thongkep Arta Burate Ronarong Longnit Lapen Labangso a Tata Mobile Arlo Alang Lichor Sermili Rong Pipi Inkoy Ragethom Arta Lapen Asupi Mirjilin Phangchupi Ningkan Kethom Arta Atumarengahu Kisodun Alang Litumaphan Nonamat Manja Block Primary Health Center Alongsi Silang Pon Bomlang Kapatong Tikang Vek Trakatewar Abang Warsai Kime to NC Adima Longpen Kadjui Pusi Indian Postal Service Atrak Katewar Abang Birta Kahumri Dunahut Nang Than Pachini Dun ডাক বস্তু ডাক আর এটা ডাক এইটো বাকি ড্ৰাইভাৰটো পলাই গ'ল পলালে আমি গাড়ী পৰা ননামতে পলাই গ'লো নাম কি আপোনাৰ মোৰ নাম শ্ৰী কনক দাস থাকে ক'ত গুৱাহাটী কি আছে গাড়ী গাড়ী মেল আছে মেল Manjapen Dilip Hanse Mohor Nebang Sonjitiso Newsfast Karbi Anglong Pinya Berta Lansi Pajundo Domitapme Kardong